Talofa lava Samoae se o watu no pele. O amai o tau le neivaenga o le aso. Ia tatonu o lo o manuia o tau le alofa ma le anganlei o le atua o lo tātou tamai langi. Ai e ao ina o whaeloa atu il pa ia malu o le tātou atu nuu. Ai mai se lava o paanga masani e mus mai fasoa. O te fia whailoa atu lo tau pa ia malo tomba. O lea ua sui lea foi, le porkala meina o le tātou fasoa. Ia o le pōle nei o le asolulu. Lea o le afar se fulu i le pō. Lea ua iai le fuafuanga mus mai fasoa. O le a pre-record i o tātou fasoa. Ia ona fatu a release ai loa lea i le taiao lea se so ai le taiao lava. Ona o le nei le manunga e popo e lava ta ofi nei te i ua ia i se taimi e tuai ai ona whai atu tato whaasoa i taiao ai mai se lava. O le a toi a enga luenga vai aso fōu. E popo e la ta ofi nei te i ua whaalave, te ua whaalave i porkalamea na i alo matamali o se tātou tunu, ai mai se lava le sunga ia tui le epa whaftai. Le ai mua mai i lava na porkalame ia mātou nei i le tai au. Tusa po se meo le iwa tai au, ia e sauloa ia porkalamea a le sunga ia whaftai sua, ia ma le lupe whaleli. O le pōlenga rana ia te au. Na ia awa lava nei toi whaalave lesi ia mātou ia kamaraiki. I porkalamea kamamatu. Kamamatua. Lea na ua whaile swinga. E pre-record tatou whaasoa i pō umalama. Ia ona upload lola ia e seki lai lunga le YouTube. Ia le taimi ma le aso e release ai le YouTube. Ia le video. Ia pei o se whamani nonga tūna i pa ia malu tātou atu no. Ai, o mai o tau whatalo whātu soa whaman malo Yesu Keriso, mātango fia le nei aso, o la awha se fulu pōle aso lulu, ia ua whai wina fo ia ngaruenga ma au o le aso. Ia ua umar tātou whaftai le atua i lana puipuinga i tātou whai ngā marolonga le pō. Ia leo tātou whaftai le atua ua i o manuia i angaruenga o le nei aso i lana puipuinga o mwhaiolo whatau nuina o tātou fuafuanga malava. O nai tātou te fuafua ia o le atua na whatau nuina ma ngai o lau ma ena whafua ngere fiafi. Ko sai awha le lima o i ka lima so wane kui wafu lai whakimu wafa pia sori kwa seua kusan mele ua musu e misi ua musu ia la vetaxi e misi ali le whaafu le fiafi aua mānai a fo ele whalangona o le tino ua iai se improvement mānai a la whamale stino nea fiafi ia taton ia sa iai fo inisi o tatou sa facing exercise an whalo whapea anu lunga anu milalo ia o le vi inga lava e whafo ile atua o na lana puipuinga ele ilo a tātou po anime tupu ele ngata ile mea te tamoe ai ke waso ai foskavale ele ilo me tupu o le mea le ao i lava ona whafo ile inga mai whaftai le tua ta mamatina matua o amai o tau a inga sārevi sunga i whawhia ngainga ma lo lava tawatai ma lo le soifua ma lo langi ma lo le fulau manuia ia ai whatalo whātu le a inga o mos malfasoa ai lato malava o lo fia e mafuta mai i le whaasoa whatau waa fwe nei au na ma lo lava whaftaina o tono lango ai toi whamanatu atu na le subscribe 2 thumbs up umare mea kako like, share, subscribe ia le tātou
le tato channel, subscribe ka ko channel. Ia nga se koe pa le ngia leo mea uma le ia se mea ia. Ke foko fa pe mai pe la fosi ele ave traxeri ka ko wadi pe ai. Na o se fa manatu. Ele o se fa tawa lau, ele o se fosi. Na o se fa manatu. Abo mea ia. La o valu afe ka ko subscribe. Tole. Subscribe pos. Anga kai afe views Pole am lea leo se mea tātou te nau te le ai. Ine se mea tātou te nau te le ai. O le ai a te tau ma le loto fuatia i fo lava a le tangata lava ia. Ai, tatele i ora tātou whaso, to si sira mai o fule o fua. Tau si sira mai o fule o fua tu le aso le pone, o lona winga. Iai, le fi au tā ua lea tātou te fia whaasoa atu ai. Winga i tu ai ngā la fonga whaavadvalea i au tu mai unga tu lau lau pa i man. Whaasanga i ta ngata o le atunu. Ai tātou te o atu iai si taimi o luma. Ai iai sim tā upu tā ua lava lea o te mana o e a foi. Whaamanatu atu. Mo le mamalu lava pa ia mamalu o tātou ainga au subscribers lava lātou o lo whaia lātou YouTubes ia ma upload lako videos i lea aso ma le aso na o se tu a lalo lava ma se whautuanga manue le tuai manue le tuai kele manga o e tu ma o kele manga o fo e tupu se si o tau le anga sa tupu ya o le mea na le o suspend ai la YouTube until luas sulfa fu puati le anga o le mea kongu wale sa o moli ma wina nei la fiafi na o moli ma wina nei la fiafi ia nisi o au subscribers o au friends ia lātou videos satu mai lunga short videos ko inga videos funny videos whanga le masangin ka kumaka i le YouTube i le Instagram i le TikTok funny videos whanga le ngai olla se ngai pe kau whao so le sky mi whapea ngai sa o le video le i o kangolo ku ulunga o le YouTube kangolo ku ulunga le YouTube au te whautua atu ma le nganga maolalu ina ia whaitete lava i tūlanga whapea le anga o le mea tonu lava lea na suspend ai la YouTube channel o lo kango au mai ia funny videos nga mai le Facebook po le Instagram le mai lunga le reels anga le reels video anga ma ngai makamaka o kangoloku ulunga i la channel i le category le short videos pe lua ea pe kolu pe over fo i marfa pe lima fo video ma dia ma ngai la wanu lunga viewers il se meo le se la wafe viewers I will get ya ile o maua mai o le email ma le YouTube studio e siaki aku o maua ina meanga o le strike copyright strike o longa winga e lucky fai mai suspend ai le anga fai mai terminate lo la YouTube channel uma ele ia masesi ya mea e koe mawhai ya me koe whaia mai le ai foi se ma koe whainga e koe karosanga le YouTube mo se si ava noa o te whawhitai a uia o lai tu mai lava noa suspend le alau ke ongo sa e kua kusa le ua kolu nge masinga o suspend fa masinga o suspend la video le ai kolu masinga o suspend la i la channel ia rona winga ele mwhai ona monetize la o la channel
E o loa lai le asa lus fulfa amata tu le asa luas fulfa Februari. Ia o ngā o koe reapply lola ia I se avanoa e koe monetize ai ia lau janu. Ia o kausi sila mai la. Po le a lava le whangongoa, po le a le awa koe ngā mewa pe e whakiles. E whakiles e le koe fia whai YouTube paises. Ai wa ia. E le tā ua ia una mea o le lava le ono sai. Ia ai tā ua i tia o tātou mawhtanga, tātou whaasoa, whale ainga, whaali o tātou manatu o maisi o tau whina Ia awa fo I se sosoani awa se sosoani le leia tātou se tātou atu no ia malea mea e fua lava I mata upo tātou whaasoa ai. O lau au ngani, o lau tua lalo ma le nganga maurano whaitete. A to si sila nei lai lau general kaiminge wo kango removes uma kamanga ai fai ya o videos original e le koe manga o mi ya e fai keki nga kafu e fai tete nga tā tele ona e le pule ka ko e pule le YouTube e review e le YouTube ia ava ai aku wale muli tai ia tai yala ma tula fono pe ona tu mai ele YouTube e da tau ono tato muli tai ai ele ai ase warning le se warning ngale panga pingsa o e te mana tua ia se au friend mai America California o sitina sa over so ani tele ai lava tau fainga sia na YouTube ia sa so tai mai e te au e sosoani ia sa o sosoani lava iai male malos tau whainga na YouTube ele I lem vanga pingi le YouTube ai o lunga korse lau ia na subscribers au manai a foi le alu o viewers o videos o le mea lan tupu o le mea la ngan kupu o videos nga mai le Instagram o ke kango cut ia o me madia ko inga short videos fanga ia o isia mai le Facebook kango kat ia ko le senda we so soang ia ma ngai ia le lunga ke ia ile text me asitina fa ali mai lo na ona fa ano no tele ua pe wa ese ono ona vanga le bang terminate e no mase warning terminator bang to tau fai do la ia to fai si na jano e fa nga ia nga ti te nga e fai ko foi terminate o mai le ele YouTube ia o se sosoan o se la pata inga mas tu alalo anga wa osis ke de ka wa ko ai o te mana o e sosoan ni atu manu ele tu wai o te le mana o ia te o tau ni la ngona ia na o se friend ya ia se tina fo ilea o te la ngona fo lo alofa ia ima le malo fano no te le ona ia o le se me fai e pule lava le YouTube ia I la tau policies ma la tau guidelines e fai loa mai au ia le e pui la tau I tu a inga mea fa pena ai pei o se toi whamanatu atu na ia o tau malawa subscribers e kako ainga le au YouTubers o le toa tele ia o tau mana ia o videos originals original videos pu e mai ia mea ai mea ai yo whakawhao lako whangawhao mai le maa ia le mohane ki au le ngostina ia mea whapena at least pek wai ia le alu viewers ai e ke mau ki ngoa le ele ai ma se mea ia whai ngai lau channel ona o au lava mea tō tino al mea la leo le papai I mea is e mawhai ona e whaonga ina mai ni videos mai sesi ai e ke kangola o e makuai edit whale lei tu I ai ni au contents ina ia fōringa mai o au original contents pēla mea te whaia o lo te whaasoa atu
ia na tu leo kama i short clip whangale ia whasoa whapena e iaisi ma nei e whaingola tō video payan originals but o contents mai isi e mawhai but e mawhai ona e tano e edit whare lei pay lava o au lava mea tō tino o le mea ngai mana o mia al mea leo lo ukango a mai sa o a kuilunga ia e whai te tingatai e le lei ale mau i mea le lei e le lei ale mau i mea le lei ia pauna se toi whamanatu atu i nai tato woma tato ainga o lo fia e whaile YouTube ia a tonu e o ngā fo ile whamanatu atu mas whautuanga vai a nei au ona ina ia toi tangata ngai ma toi sila to ale lei a wā le tāpena ina o a o tō videos e tuu i lunga o le ko channels ai la tato fai me fa solo sa o mata i nisi o fa soa se tasi tu stala se tasi o tamali i fa salau ia o te rangona o nā ua tō sila fia uma e winga ki ripira ngō kangoku o kulunga le Facebook ini ana whaasana launga e whaasanga i le iuni lakapi ma le malo le iuni lakapi a maise lava le taitai fono ma le komiti whaafoia lakapi Samoa versus le afionga ni palemia male whainga malo o i tūla i elua o le ale o aisa u ai a te li lava le anga o le nā ua uma o na fofola i lo mawhali le saunoanga le fionga i le ali i palemia i le aso nei ai wa lai au na o manga o ke osa ku lunga o ke kari a ku tamari i lea ona o lea wa kongi maila ngā lui i so o se tangata Samoa lava e kari a ku langa lui mai e le se sili o le lui kako a makala kiripira ang level vai atu o sai mai le tunu ulunga por kala mel town nei o kuira e pa wa kere ku peu o le upale ka o le ngau le kapi tararara can somebody prove don't tell me show me say misappropriation of funds. Show me in figures nga misappropriate ele te fono ni tupe ale uni la kapi langa ele fonge le melea o le ku ia ele tunu o le te fono le uni kapi malana komiti fafoe. Everybody is singing the same song. But can I ask you, on my last program this year, can you show me the records o si pela mai ai nga o yer kai fongo po sunga kuirepa ni kuperi ngi dangon ku inga ile ka nga o kiripi le ale fa pe mai le tamari ile o sa ila tunu o kuila epa o kele kupe o ngoi ile la kapi kako wa mua vaenga nga olana fa punga mua na olana sa no mua nga uasai le atunu oina tunu Samoa umai Samoa America Samoa New Zealand Samoa le langi ako uasai le atunu o kuile epa wa kele kupe wa ngoi le yungi la kapi oi ale alo mga kwa di upo tamadi ina ole alo mga
Awai asa ia le ku. Oi asa ia ile ku. Esa inga iku. Ola kali mo nga. Oi asa ia ile ku. Esa inga iku. Ole la kapisa mo. Ole la kapisa mo ale ku. E iai ka kai ia. Ma o ila ko nga o loo faa soa tupe awa le atina aina ole ta alonga la kapi i to tonu ole oi e fao ngā isi kupe awa i asa i ka kore ku a sai tangata ole atinu leo o whaiaku e sala i ngā sai e sala i ngā sai oi ka kau ngā sai ka kore ku or kai fongo or kai fongo marang komiki fa foi ai sea le moli mau uma ka Samoa le moli mau uma ka Samoa so se tape nanga lava a so se au ole tunu ai maise lava tape na atol man Samoa i so se ipole lalangi ole an mea ka tu whalongolongo ai I ka penganga. So se ka penganga la vore I pola langi. Oi ka ngaka ko kasi le sau pifa makasala mo mai I lungo tidi. Ai oi. Ai si. Kakalo mai. Pios ka mai kiki whaanga le wa makua I. O upu. Upu kau wha se. Kakalo mai le akungu, alolo whaaku, se tau whesoa soani, a wata penanga ale au asio tato watunu, tapena atu mo le ipora langi, po sesi lava a tamisanga whaavamanu. O ai ka akale masenga sau, whai mai, langa mionga ua masangia. Oi. Or kai fongo. Or kai fongo. Ngakali kuali mainga le kungu. Ngakali kuali mainga le kungu. De ai. Ka I 4 milionga sa sa le kungu. Le sa mori mau umma le lalangi ako Samoa, tangata Samoa. Le tau tinonga. Faa moi loto. A lesa a vea makapteni ale manu Samoa I le ipu o le lalolangi tua fisutas e momo le loto I le vaai atu I nai whanau iti pe lua kala pe 5% o le tupe sa whaanga ngai whaatau wale lunch I le aonga o nai matua o le ale me maua e lafo. A o le fasi whalaua lea anai a lato whanau. Moa onga. O le amen whai. Ngā awe. Aisea. O inga ais. Ele aia mases. O le kai fongo. Talia mal whaftai. Ele. Ma manu le tunu. E fia mea maua. Milionga. Lea la ua e pe ke whaasanga mai lea kungu. Ma pe ua e sai mai. Ma pe ke kauru I lui mai lea kungu. Onga o le sai le o sai a koe lea kungu. E pe e fōlinga mai ua e oso e whai oe makari pupungi. I kai fongo mai laka komiki whaafoe. Ai pe ua e oso mai, pe ua e kauru I lui mai lea kungu. Usa mea kongwanga, ngawa e sau challenge mai lea kungu. Challenge mai lea kungu. I le whai yako lea kungu. Ua ngaoi, e kai fongo, markomiki kupe, ale la kapi. Ele e sau waia e ke sau e fesili mai lea kungu. Ia o fesili wha avalvalea wha penga. Can somebody prove
Don't tell me. Show me some misappropriation of funds. Show me some misappropriation of funds. Show me in figures. Na misappropriate ele tata ifono ni tupe ale yuni na kapi. Ola ulu inga, can somebody longa winga so se tangata sa moa mai le pepe se ia o lava i se ua pito matua. O le mea kouanga ngā rengo fia sau ki kadia na ngau lela vea i mao i lau lui ma lau James ai foi sesi e whai ngā lue kadia ku i lau lui ngā buka kau ala ngā oe lenga whai a mele lui. Can somebody lea la lau kadia pia oe lea la lau kadia pia oe i le mea e ngata ai lo uloa o lau kadia e aluaku i kongo lo whaku. Ngā oa ua malau kari. O le mea mua anga o oe o se ka ngaka whaasala lau e ami o kongu lau lui nganga lui mai e ke rei fasili lea kungu oe ka kai kaunga e fasili ai e ka kaua nga e fasili le kai fongo ane la ka pisa moa o nga avaku lola ia o whamauna manga pe sao pe se o nga e sau mai lola ia sau alewa e sau e fasili mua mai ka ngaka sa lafo kupe ka ngaka sa kauki nga e lafo kupe ai se a le anga e pele le au le kungu i ka ngaka sa moa oi e lafo ko ngaka kupe e len kupe la pisa moa o afo ka ngaka kupe ka ngaka nga lafo aku sosoang o inga aisi o kai fongo o inga aisi o kai fongo manango mikfa foi ele aya masesi kasia ka ngaka o langa mionga e fai kausa nga uma pesa ngi una kapi sa fai mai runga TV fa pula lalo mai fa maksara mo ma aisi ile mamalu le ku avaku kai fia milion e donate from everywhere around the world. New Zealand, Australia, America, so se mea yesa mo e wakua peka la pe wakala. Alan men kupu dana na kadia ele kau fa dia ya ke oe ni proof de ai ele kau fa dia ya oe ni proof anga ke lo de leia e pe ke whakanga whavalvalea mana ufisiri olo ke kau karasa au ko ya o ngai ke iloa le leia le milionga ma le milionga kupe ua lei loa po whenga ave iai e iai se so mako sa vale a koe kongo le una ka pinga oi kupe e se sa moe ka i le afo le awalan ma keki sa vale a koe kongo le una ka pila kunga oi mai kupe e se si e wha vale valer de siria oi nga fai pe whaali aku pe wha makala aku e le se senga le anga i se a ua moli mau sa mo a koa le ale winga lo whamtalanga nga maku wa i whaalongo ma whaafofonga le lalo langi o kanga Samoa ai whai le moli mau a e sa ka alo i le hipo le lalo langi ova ma le ongo milionga kupi Fesili aku le sa avem kapten nga mawalan ko kupi misi masesenge apas kasi o ya fio na wa ave kupi leilo o ngaya kang ia mais kai ka ingal le o ngaya kang ia mais kai ka ifongo e mangaku le awala ku nga aisi mai fa makasala mo mele ku ai lafu aku kupe o kupe e pakingo mo ila ko leo e sisi le fu ora ku ngau ipongai le ai insurance ka e foringa
kalaloa ngifu. Ai fisi le ko kupele se menga mo. Apa senge misi ako. Ya. Ngamaku wa ilu ilava ele sunga loya. Pole uso ya elioko sapo. Fesilingia la pisa mo. E manga o e fia va ai. Ingi faa maunga. Records. Lipoki. E manga o. E fia va ai. Po o fea o faa o ngā iai kupe ia. Sa ma au iai le akungu akoa. Ele kalia. Leise mea. Pau le mea le kali le nga maua. Misi li siki. Le ino loa li siki. Le ai masuesu e ngā. E o makai mingi. Whafofonga le mai. Kalunga e whasala lau. Sa e whasala lau le kapi. Sa e whasala lau. Bo whasi lewa o e kaukua. O e tautua ngā luenga whasala lau. Kalunga e whasala lau. Ile la kapi. Sa iai se kausanga. Po se kaimi se kasi. Sa e whaalongo iai. Ua iai ni su e su enga I kupe ali yun na kapi. Sa iai. Nga mawhai ele yun na kapi. Nga fofola mai. I luma sa moa a koa. Le wha malama manga o kupe o whea ngā o ai kupe. Po whea ngā o ai kupe. Nei se mea. Le ai se o kika nga whaia. Mai la makanga. A whai sa whai. Nga whaadi mai la kungu. O loke kau kala sa o a kua ia o elea. Sa whai. Nei se mea. Nei se mea nga whaia. Uma mai le yung na kapi. Ka kau I le kai fonga mar komiki whawhoi. O ngā makua I. Fofola wha malama I le akungu. Ai se a. Nanga hero se kupe aku le epa. Ele se kupe komiki whawhoi. Ele se kupe la pisa mo. O kupe. Sa lafo. Sa kongi maa I le manu le kungu. So, e iai na ia le kungu. La koke fia sila fia po o fea o wha o ngā kakau iai kupe ia. Ai se a. Leanga o lenga moli mau umasa moa a koa. I le moli mau wola. Le sa avea maka kengi. Ia maresunga ia ai lioko sa po. Le lenga kai lea. O le koa kele o e. Sa ka alu. I le au le kungu. E fia kupe ngā maua ele kaping penganga li polala. O lo tata nunga e ono miliona. Awar kupe nganga aise ia. Ia le afo. Kai fo. Ale akala le ngap keng. A olona tata nunga. It's more than that. 11 million. Elengi kala. E leo se kala moli mau masa mo. Oi, a whea la o whaonga I ngā kupe. Te rei lo. Ngā mo ngō kupe. Nothing. Zero. Ngai kei loa le leia. Ai e sau kongi mai lau whesili. Wha vale valea whapenga. O ai la whasea I rakungu. Oi. Soli, whako le lewa ngai whasanga, wali ele whanga ngan mea lea. Tu lau lava pa ia mau mat. Le anga o ngau e sau lui mai, ka ngaka le kungu, ka ngaka sa lafo. Ka ngaka sa kongi le maa o ngau le lofa I le au o le kungu. Angei peo e sau pe kau pungi mai ia lau koe inga. O e o le anga lo, ke ia le liwa. Ame wai whapenga. Or kari ngā lau fsiri. Ai o ke koe kurikulia la o ele fesiri. Ia e kari mai la lau fsiri le lau whaya. O le ala la whakari kari. I lau kari, I sau kari. I lau fesiri le lau whaya koe. I kani muli ia. O le kari ngā. E ke le kau fesiri la kungu. E a wakung whamau inga. Le ai. E le ai sau whi au e ke fesiri le kungu. E wakung whamau inga. Ise a. Lango kupe ka ngako le kungu. Le lopo whenga o ia.
o moli mauola o ka aka ngā kui ola e kere iloa langa e kere iloa mea e kere iloa le anga e kere iloa le mea e esa mo mo kau kala nguku e se leo se konga kofor mea kofor ki ngā ai sau le se kupe o ai wa aia ai e ka ngakala ilunga o ai kakala ilunga o ingis e leia mangis markai kai fongo manang komiki malanga vaenga au ka mulmuli lai kong au ala e ke saupe kau ruro ima fesili mai e show up oi fi faadia kuai e le nyau kupe o ka ngaka le kunu a fai e ke fia i loa le mea mongi le ala ulu ia kua oi alu e fesili i le kai fongo pingi sa o yala usili kai fongo o ke mangku al kai milenga lu ia ya John Campo kupe ala kapi makua il kaka ko inga e fesili makua mus ele fia kali e o kupe sumami ele fia kali ai se ele vale sa moari po le ele au ai ke fai mai show aku ele se me la kau show fo ya oi ele se me kau show fo ya oi ma ele kau e ke le kau oso mai mape kau lui mai ka ngaka le ko e ka mo fai pung ai le me ka o ngois ngoi ka ngaka lai lunga ka kai ngale o mai ais la foku ai le lopo fea le infa mai ai amakanga e o markai mingai misi ako le ala fea kia oi ai la so faku kango le fakakala ngoa ia kai fongo fesili sa o ai kupe la kapile le lo fesili sa o ia ikupe al mangsa mori por lang sukas fesili sa o ia ikua inga i lafo ile moli mau le moli mau ai le nga avem kai ai so faku ale fesili ai ya wai mo kingoa ile mo fai ile so faku ke fesili ai langa ngai ke lo le ya kari lu feko ai e saula e pe ke fielu ilu i mai ka ngaka o le pungu o kupe ala kou ia ngā waku ai le loko feo o whawal valea lauri whawal valea lauri o laia a fia ai ma pa ia malu whawhia ngainga kaulangi lauru can somebody so se ka ngaka whawhia ngainga tau le langi can somebody so se ka ngaka ia wala e se selo si kwa leva ke nga kuskala ai oso mai mau sili fa alvaleva penga ai kele mafo fa valle alu e fesili sa oa ilea o lea e maua mai ai kat ele so loko me fa inga ai ke sili le so loko me nga mo ka so mo wai oso ku i ele ai ma se mere le mau ai mo ma aka vai ver solo e mase se ele se me pe al polo mano la ufioga fa salau so le ai ele avea ni eficiência au kwa malesi mea de leo ke va pe o ma sang ni lo ngan o le la wia lea la fai le ngai o inga lea under the watchful eye of the World Rugby. O le meanga ngai fafaku ulu lo mafu fa. O le kaisfulu milionga kausanga le fike nga ia le uina kapi mare malo. Ai e oso mai. O le ale mea le ale la pia la langi fai. Ni kupe le World Rugby ngai. Ni kupe le World Rugby le ai. O kupe a Australia, ele ni kupe a mai le World Rugby. O le ale mea World Rugby e fai mea na fike nga inga lea. Seli, se so ia. Fa sa o mai au pe se
Pea o fai aku. O lo fai aku al melo ke lua malu loko. E le ai se fe au. Ale yongi la kapia lolang. I le kupe Australia. Ne ai. O le kupe ai, o le kupe Australia malo, le malo. So sange. Ai o ke oso mika i mai le wo rugby ke mfai e kau pungi ma kau fiufi mai ai. Au ari uso. E ke oso mai mika i mai la wia. Lai ko kongo le. O le nga e fai mai. Nga o le kasia ka ngaka lai ai anga i le mano. Kasia ka ngaka lai ai i le mano. E fai mai. No other force e sau mai i fafo e mawhai o ngā sofa le kofi a inga o le komiti whaafoe. Le anga e le na o tui la epa alai ai maisi la wia o le atunu. Oi la wia. Oi la wia enke o le ngana le wa masangi o la wia. Le anga o le ngana foi le masangi ia sunga ya tui le epa o la wia. E ngofo vivi la wia. O ia la wia. O le alu fa makala inga o le la wia. O le la wia o tam kele o le avanga le fa o la wia. Kusa sawa kama I alwa la wia lo. O la wia nga kau kala me e le ngi ma fa nga o kam o afili a umanga ku le epa. Nga fili ko kasi ku le epa se a. O le mea fa ko ku le epa fa lo uma. E le ngi la wia se awai ke oso mai awar ko ka uso o mai nga upola wi ai le ki me fai o ala me ala wi ala fai ko la pisamo o ma fai la wi nga o su e mai sponsors ma su e mai kupe e aki nga e la pi le ala va ai aku o le a kau la vea ku ai maisi ka ngaka o le board yes e le nga ku le epa o ka ngaka umanga ua ka kau nga kilia. Yes. E le nga ku le epa. E la vevea mea ku kongo pot o yaralo mafofau le ai. E le nga o ku le epa le whakau ku le kala maro. Le ai. Ka ngaka umala kongi o ako ese, kilia ese. Ai se a. O leo ke mangkua la o kala lenga fai. O le komiki e filifilia le lako kai fongo se le e ke kala ngoa mai mea nga e o i la mai mea nga o fea koe o fai mai o la wia po i fai puli e mika i mea i lani fai puli a e sila lai fai puli lai kong ma e sila i la ko me fai e aka ngia mai koe nga fai puli lai a mea kong o fai pule umanga ia nga piki nga fili aku e kuida epa i ko kong o langa poa o papi umanga kuida epa e fefefe mai aku le epa o e maua mai o le mea e fe aku e kuida epa e fai e mo ia o le mea foi ngai le nga umbi ngai kongole ngai kongo komiki fa foil na pisa mo ka ngaka ia la wi ai le fai mai ia o ngai a ele ai ma se la ko fenga lu ia ku le pa awa kasia ka ku le pa wese o longa winga o pape umala asa ile ele ai ma se la ko awa ki fai mai o lo a fia i malawi o la ko ia le a fia i mea ia le kupu mea ia le kupu le la ka o kula il vai nga mul le la ka o ku vai nga mul ala al wak ko lo malau ia oi pe ma fai la e ka di mai fa fonga mai asi sile ma kilipile Ele la kapia de rangi le kangaleka ke fongo. He's been there for a long time. Very recently, the publisher maya e kuile epa. Saulang a letter to the editor. It accountable and transparency.
Lesa exercise in the final or administration in Lungapi. To the eyes of the world rugby, kupe umayanga may the real rugby, wala ki nga ingon Lakapi Samoa. The current board is being transparent, has been transparent and accountable. That's why they could go where the world rugby in the board lab. Male ka I fongo le fa mai malo. They will never work with this chairman and the current board. Awaila le sang wishi le that development of Lakapi Samoa. Very recently, nga publish mayai ekuila epa, the letter to the editor, ile kaua ole accountable and transparently lea sa exercise ile fainga ole administration ole yuni Lakapi. O whenga e maua mai ai? Nga e maua mai ile Samoa Observer. Very recently, nga publish mai ai e kuila epa. Whalongo mai? Nga publish mai ai e kuila epa ile letter to the editor ile kaua ole accountable and transparently. Lea lasa exercise ile whainga ole administration ole yuni Lakapi. Ole fesini, o ainga publishinga o kuila epa. O whenga e maua mai ai le publishinga o le Samoa Observer. Mai kau mai mea e lua. Kuila epa nga publishinga publish ilunga o le Samoa Observer. O la ofesili ya oi. O la ofesili ya oi. Sei umalilei ya. Lea nga e koe whai mai, to the eyes of the world rugby, mole aki nga inga o le Lakapi Samoa. The current board is being transparent and accountable. That's why, like I kong wai, the world rugby ile board le yai kaimingei. Koi whawhonga le video nga Samoa. Va ili na ku foi. E kasia va aya la vitaxi. Ele aka mai la vitaxi lo fa kua. Ele e vai la vitaxi. Ai fa nga ma fa la vitaxi. Dera na ko amaka me mokanga. O nga kong ya ku le lo ofsili le ya oi. Ia e kali mai se kali vavi. Very recently, nga publish mai ai e kuila epa, letter to the editor ile Samoa Observer, ile kaua ole accountability, accountable ma transparently, lea sa exercise ile whainga ole administration ole yungi Lakapi, o ainga whaial mea ngā kuila epa, o ngā ia pule, lea wa ngofua ia, ma vivi inga ia, e transparent, ma le ma maongi, longa, whainga ole administration ole Lakapi, o ia ngā, o ai nga maua mai ai o ele ale po fa maunga ia nga maua mai aku le epa mai fair ele Samoa Observer e also mai no fa mai to the eyes of the world rugby o assumption nga o ma fa nga to the eyes of the world rugby mole aki nga e inga le Lakapi Samoa. The current board is being transparent. O ma whauwhaunga nga, e le ai mangi wha maunga, a mea, le ai records a mea nga kusi mai ai, ma wha maungia mai ai, e le yungi Lakapi, o le current board e transparent. Le ai. Aua e ke pepe loa le ku, e le va lea le ku, to the eyes of the world rugby, mole aki nga inga le Lakapi Samoa, the current board is being transparent and accountable. That's why, like I kong wai the world rugby ile board. O ai o ngale upu lea, o oe. Ele ole upu ole world rugby, ole upu a oe. That's why, o like I kong wai the world rugby ile board.
ai se a me o e fa o oe o ngar kana lea e le o le World Rugby o ma fau le ke fai mai according to the letter of to the editor akuila epa le sa publish ilunga o le sa mo observer ua iai mo ma fau o le ala o fai kau le kusi nga pingi kule epa ilunga sa mo observer le ala o e oso mai mo ma fau pe yo le ala o fai kau kusi longa winga ile va ai ala le yungi la kapi ina kinga inga la kapi sa mo o lai fa maong ya le por le yai malang komiki o lai fa maong e kai fongo la i malang komiki o le mea kong wala le kat kong le World Rugby ile por le yai kai minge o konsila sila le sa mo ile melo le kom fai vai di le ala la fesidi ya yawe oi kako mo ala ile sa mo observer ma kule epa o le anga nga meinga ia yes nga kako fai kau uma ia e iai se si sa mo e karikongu i kanka ia ko olua e iai se si sa mo e karikongu ia kule epa kaimingi e iai se si sa mo e koe karikongu ile observer kaimingi le ai ma se si kasia ka kale karikongu ai nga oe le alo po ole fasala oia e va ai mai ke le me kupula observa fai kala pio le ingi fa mau ninga ai sau e karikongu nyai malou mau ki ngoa olonga winga na sila mai le la kapi ola seki ako inga olonga winga la na le ko inga o ma fa nga mau mai i faa mau nga pepelo aku ile epa male sa mo observer ele ai ma se mea lo kalanga ren ka umai ai o ngi faa mau nga mangili poki faa mau ngia mai le World Rugby de ala la ia oi kangola o ke mangao e ke kango e faa ali umamai ni records e prove ai lau wha makalanga leo whai mai le yungi la kapia le lalo langi e wha maongi ai e transparent le ngā ruenga a kai whongo le whai ranga o le kasi a lau ai a kui lau kalanga lea o mea nga e maua me sa ma observer o ai nga whaia o kui le epa a ua lau i loa umasa moa a koa o reka ngaka ngu me la kasi lea i le pepelu kau kala sa o kwa ngo me la kasi i le pepelu nga ke whaia wha makalanga kad kou ngo fi e sa mo a koa o le newspaper lea ua makua ingo sia i le larolangi a koa i le pepelu alwaku pelo sa ilele sau ma le pelo le newspaper lea ua lei longa se mea e loko leanga solo ai ai laku oe kaka fasa lau fia kausanga e karikong ma au mai ai o ma fau nga fa pe la se kiara ko to the eyes of the World Rugby o oe o ngar kana nga e le o le World Rugby e le i fai mai le World Rugby ele i fai mai ma le World Rugby ua faa maongia o lo transparent le whakingo inga o le ngaruenga al kaifong le aise mea a faisa iai le ana lau whea pia oi kango lai fofora mai luma se sia por kalami ngili poki wha mau inga makile manga o mia ngili poki ele manga o mia ka Samoa ngili poki mai aku le epa ma Samoa observer langa nei se kat kongwai e manga o mia ka ngaka Samoa se li poki e ke kango fofora o mai lunga fofol ahora ku ko mas ka ko meari ke sani ai de ai la sila le ko kango la pingi mai la o wasai menga no va kia kango la ku mai luma fofol mai luma sa a mai se li poki fa bi ko mai le World Rugby
e wha maungi ai, le transparent, ma le accountable, al kai fongo le yung pia Samoa. Le alau e oso mai le amakanga, e mangao, e show aku ngi proof. Show aku ngi proof. E la kau soinga. Le kau soinga. Kaka Samoa. Mori mau ola umana e kaka ku iola. E o or kaka ngi. Le alau fa kia oi. Kang ole mai mangfa mau manga mai le Rapi. E fa mau ngi ai. Ide mga me ma kongi letter to the editors mangya mang Samoa observer ngar le valle ya fa ngar pidi mal mo e o pidi mal mo ele kat kong na observer kai mingi e o pidi mal mo ele ko kat kong ya papa kai mingi mo ya ai nga o ya ka kat kong fa apea ye ke oso mai malau fasimea le o mea sa e maua mai ile World Rugby. Ai oso mai e fai mai nga maua mai le nga papli se kule sele wa masa mo ya stu oso se mea e oso mai stu e le ai ma se mea fa pesa tu lo lava sunga le kai fong o ele kango la pingi men mea ngai le World Rugby mai umangi fa mau nga mangi records inga ia fa mau ngia o mai ka ngo Samoa e mo e sa o nakat komo ya awa e kasian wa ayala ke taxi ia fa mo ya o fa mo nga mo me sa mo observer ya sorry asto nati ni po sorry asto nati yes ele ai se malos anga ale malo la ko ke sui ai se kong ring na kapi yes sa ale na sa ngo mangingo ya la fiong al palmiangi ai ele fa nkal malo ele fa ngakal malo fa ku wala se yung na kapifo ai ai na se pawa ala va ngai fa yang ke ele le se mea ele se la ko pawa ala fa yakula ya we afa pe fa uli ko ala la ko inga e ku mau e fa so wa mangingo la fiong at parmia ele se me fa inka wa ya nga wa oke kalo ia fa uli ko ai pe le mafa fa ko inga le maranga vaenga ai fa ku lo maska ko unifo fa ku se yungi la kapi fo a Samoa ilalo ole fainga mano mo ya le malo Samoa awala kapi Samoa ilo se me akako mo ia na le ku iola walu fa nga ole ku ole aule kaka mano olo wa manga ku ngawa au ke kalo ia fa au li ko ai pe au wangi o ese ngofo pe nga ko lo kapisa mo au or ko fa au li ko nga se elo Samoa male malo Samoa yang ko kwat ko ngulo na iya o ingala fa ko release mai lo male 50 juta 50 juta in Malaysia 50 milion o ise ale fio langon malo Samoa ko fa tours el malo Samoa ska ko aulo kapi ska ko yungi na kapi ko fo i kamane ole ke wilanga wa kaka amala ile au ole ku ke wilanga wa kaka amala ile au ole ku o ka ko wale ole fa vai ile tua na ka ko wola mai ai o ka ko kua ilango mau mai ki sai de fia se lau ka usanga lea ole ka ko pinge lea ole atua yo e vai un koi le loa ke kai fongo ye se ku
sui lo pule malosi malanga pule sawa ole an me ke wila fa ya ko e kele voi ke wila ngi Malaysia so se ku wa fiki ele nga sa mo e mo ke wila ai mo e sa mo e mo e se si ko la langi loko le no ele mo e se si ko le la langi le fa vai papa sa mo ya karsia pe fa pe o fa fo ma ile afio ngat palmia ya tono e nga fo se mana tu ala lu inga ya ka wa fa ali mai la ya wa ma o kala o mai o ma fo fo au ke sa pe pelo mai la ku yo ma fo fo mai ka un fai so le mo le amo lo uli nan me o ke ya o e vo ka ka sa ma ko ke le au me nga ma le ila lo le o fast e malanga i o maua mai au mea i oi malanga i o anga le fast kini o ke ia a fai o ia se mea o e ka fai pung pung ele se me le fa alia e ke fiu na si la mai e ke fiu ke sa malo fa fia mi o konga ai a faia e ia se me wa lenga e liu e ke fiu e ke ifia foi mai ala ia makuma pingi raska ko yingi la kapi ko ai pela ko lo pofe oi fa ko lo kapi ol mo ka sa pe a fai se yungi la kapi ko wa kon malo pingi ne una kapi oso marka ko lo ko le vai ka ko ke wila mo ia la kana kele ke wila ngi Malaysia fiki o konga e kele o kala ku konga boy e au le ya ke wila ko e o fiki kala ku ya kele ile nga elo o ke wila ele se fala au ha ko aku mu ako o le logo le mea lea e ke fiwa su e la langi pe se la ko me fa pe no nga o Samoa nga o Samoa ia onai mul nga veve nga le nei tu la le fiaf ai e ta ua ele ke o kadia ele ke o kadia ya ua ia se tala no le me o le marmala ele se so ka ko ya mi o ko ai o lo sau le pe ka lu i mai la tu ne ai ele kuma mai nga le ala o kadia le o fai au masui le sa over ai fo i se tasi tamali i mai apan le sa tali tu ai ia le nga mana ia foi le nga ia kan le foi bo kali pia ai le o kali pia ai le ala o kali pia ai le nga e fai asinga ia vai lo ke o merele vai lo ke o merele mal fias ku kausang lai ke o so ai offi ale mea ai tato fasona ne tu la le fiafi ya mani tele ya tau manga mo toi alo tu fo i se au manga luenga ya ole afas futas ya mato ya ole tato fainga la le la fa ya po uma lava ya upload loa sekil kaimi po se taimi po se meor funtasi ya auto ole afana ole ono ya mato ya waku lo man meka ko ai o te fa malu atu i tamari pe va pe o ai fo i se pati o sala po se upole tau tamari i lau fa fonga mai le ai o ya ngai manga o kali akse se le ku ya le wa makula o kali ai afa pe ele fa amali e ina i lava la ofisili malo fina ngalo ia o e arenga te anga fa ia o le wa lo sa wa a tonu fo i ele o fina ngalo uma i o tata watu ai o le mea faftai o le wo kalia ku e kau kali lo mai ia ma mea le pe wa e oso mai pe wa e kau fa sanga al fainga malo ma le pare mia le ai ele matango fie ai
Famalu atu pe fa pe o ke le ia fa pe na fonga fa fonga anga si tato tunu ia or kali nga le la fa kali ka ko ku a ko isa ka e fa maungi ai ia lau sau longa fa mai ai manu terena fanga toi fa mana tuatu like share subscribe ka ko channel ia tato e vai va joana ia lau fa malu pe ia o ko ngala ko fel su lua ka sno ko fa nu sa o so ia lela moi ma ko fa man wia tele le tua pui mai e fe au mga luenga toi mai a mus male fa so mai Malaka i Malaysia fa so i fua